turi miliyari 7 z'abantu batuye kuri iyi si, buri wese aba yifuza serivisi nziza kandi inoze. Niyo mpamvu nkurangira gabanyirizwa Company Limited GBC. Iyi ni kompanyi ihuza umucuruzi n'umuguzi w'isi yose, bigafasha umuguzi kugabanyirizwa kuri serivisi yose akeneye. Dore gashya GBC Limited yabazina amakarita yo kwivurizaho ku mavuriro atandukanye. Nyarutarama muradusanga kuri Baho International Hospital, mu mujyi muradusanga kuri Baho Polyclinic hafi ya CHK. Rwandex ni kwa Dr. Gatsinga, Ikabuga Iramiro Polytechnic hamwe na Saint Cecile Clinic. Igikondo ni kwa Mwuka Wera Dispensary hamwe na Imvugo Niyongiro Clinic. Byumba ni kwa Dr. Bugingo ndetse na farumasi Itoto. Kimironko ni Golden Paul Clinic. Remera ni Kubuzima Paul Clinic. GBC ubwishingizi nyabwo. GBC muradusanga mu ntara zose. Mu mujyi wa Kigali muradusanga Igikondo, CGM ndetse na TDM. Musanze muradusanga hafi n'umusigiti. Mu karere ka Muhanga, Karongi, Rusizi, Rubavu, Huye, Rwamagana, Nyamata, Nyagatare, Kirehe ndetse na Gicumbi. Tubafite amakarita mukoresha mwishyura Minervale. GBC yambutse n'imipaka y'u Rwanda. Kuri ubu muradusanga Burundi, Bujumbura, Gitega, Benin, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse na Congo. Hanze ya Afurika muradusanga muri Amerika, California, Canada, muri Quebec ndetse no mu Buhinde. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 078 92 48 998 cyangwa 078 49 59 07. Gabanyirizwa Company Limited. Pay save discount card for shopping.